Bibiliya yahanuye ko intambara zishamiranya abantu zizashira. Ibyo bishoboka bite? Ibyo ntibizaterwa n'imihati y'abantu, ahubwo bizaba kuri Harimagedoni, ariyo ntambara yo ku munsi ukomeye w'Imana ishobora byose. Iyo ntambara izatuma Imana isohoza ibyo yasezeranyije abantu, ivuga ko bazagira amahoro iteka ryose. Tubisanga muri Zaburi igice cya 37 umurongo wa 10, wa 11 n'uwa 29. Intambara ziri hirya no hino ku isi muri iki gihe zigaragaza ko Imana igiye gukuraho intambara zose. Izo ntambara zisohoza ibyo Bibiliya yarahanuye ko bizaba muri iki gihe. Bibiliya ivuga ko ibi bihe turimo ari iminsi ya nyuma. Matayo igice cya 24 umurongo wa 3. Nitwa Ndorimana Alex. Muri iki kiganiro cyacu turibanda ku ntambara 5 zikomeye ziri kubera ku isi muri iki gihe, ingaruka, impamvu n'impungenge mpuzamahanga. Mu gihe isi ikomeje gushaka amahoro n'ubusugire, ibice bitandukanye birimo kugaragaza impungenge kubera intambara n'imvururu zihitana ubuzima bw'abantu benshi, zigasenya ibikorwa remezo kandi zigateza inzara n'ubuhunzi. Dore intambara nyamukuru zirimo kubera ku isi muri iki gihe. Reka duhere ku ntambara y'Uburusiya na Ukraine. Iyi ntambara yatangiye muri Gashyantare 2022 ubwo Uburusiya bwateraga Ukraine. Ubu imirwano irakomeje cyane mu burasirazuba bwa Ukraine, nko mu duce twa Donetsk na Luhansk. Intambara imaze guhitana abantu ibihumbi n'ibihumbi, abandi barahunga. Ibihugu by'i Burayi na Amerika bikomeje gushyigikira Ukraine mu buryo bwo kubaha intwaro n'amafaranga. Intambara ya kabiri ni intambara iri hagati ya Israel na Hamas mu gace ka Gaza. Kuva mu Kwakira 2023, intambara hagati ya Israel na Hamas yo muri Palestine yongeye gukara. Israel yagiye itera ibitero karundura bikomeye mu gace ka Gaza nyuma y'ibitero bya Hamas. Ubu ibihumbi by'abasivile bamaze kwicwa, amashuri n'ibitaro byarasenyutse, ibindi bikomeje guteza impaka mpuzamahanga. Intambara ya gatatu ni intambara iri kubera muri Repubulika ya Sudani. Sudani yibasiwe n'intambara hagati y'ingabo za leta General Abdel Fattah al-Burhan n'umutwe wa RSF wa General Mohamed Hamdan Dagalo. Kuva muri Mata 2023, intambara yatumye igihugu gihungabana bikomeye. Benshi barapfuye, abandi barahunga bajya muri Chad, Ethiopia n'ahandi. Intambara ya kane ni intambara iri kubera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, imirwano hagati y'ingabo za leta FARDC, Wazalendo, Abarundi na FDLR irakomeje, ayihanganye n'umutwe wa M23. Leta ya Kongo yiriza ishinja u Rwanda gufasha M23, ariko u Rwanda rukabihakana rwivuye inyuma. Ibi bitero bisa n'ibirimo guteranya ibihugu by'akarere no guhungabanya umutekano w'abaturage b'abasivile. Gusa umutwe wa M23 uri hasa n'ahagarutse agahenge k'ubuzima. Intambara ya gatanu ni intambara z'abahoti n'abakolisi iyobowe na Arabie Saoudite muri Yemen. Nubwo hari ibiganiro by'amahoro biri kugenda bigeragezwa mu gace ka Yemen, haracyari imvururu zituruka ku mutwe w'abahoti n'ingabo za coalition za leta ya Yemen zishigikiwe na Saudi Arabia. Iyi ntambara imaze imyaka irenga 9 ikomeza guteza inzara n'ubushomeri bukabije. Iki ni cyo gihe cyo kugabanya intambara n'ingaruka ziteza. Iki ni igihe cyo kumenya kwifata uko bishoboka kose. Ibi ni ibyavuzwe n'umunyamabanga mukuru wa ONU Antonio Guterres igihe Iran yateraga Israel ku wa gatandatu tariki ya 13 Mata 2024. Intambara iri kubera mu burasirazuba bwo hagati ni kimwe mu bigaragaza ibintu biri kubera hirya no hino ku isi. Kuva intambara ya kabiri y'isi yose yaba, ku isi hose intambara n'ibikorwa by'urugomo byariyongereye cyane, kandi abantu bagera kuri miliyari 2, ni ukuvuga 1/4 cy'abatuye isi bagerwaho n'ingaruka zabyo. Byavuzwe n'akanama k'umuryango w'abibumbye gashinzwe umutekano ku isi ku tariki ya 26 Mutarama 2023. Umuryango w'abibumbye, umuryango w'ubumwe bw'Uburayi, Amerika n'ibindi bihugu bikomeye bikomeje gusabwa gushyira imbaraga mu gushakira umuti izi ntambara hakiri kare, mu rwego rwo kurinda ubuzima bw'abantu no gusigasira amahoro ku isi. Inkuru yacu ntaho tuyishoreje. Tubashimiye kuba mudukurikiye.